Dobrodošli, dragi moji gosti, dragi moji mali umetnici, u emisiju Crtajte sa Rajkom. Znate li da deca koja često crtaju lakše pamte oblike i bolje razvijaju svoju maštu? Zato zarežite olovke, pripremite gumice i naravno papire i crtajte sa mnom. Na redu je broj 4. Svašta možemo nacrtati od broja 4, ali ja sam rešio da probam da nacrtam klovna. Pridružite mi se. Broj 4. Dodat ću drugu stranu, kao kapu, kružić, zatim ovde veći krug, dodat ću možda lice, ovako, zatim kosu, zatim oči i usta. Odmah dole ide smešna leptir mašna, eventualno par tufnica i telo. Klovan ne bi bio klovan da nema balona. Vreme je da obojimo. To bi bilo to. Crtež od broja 4. Ja sam nacrtao klovna, a šta ste vi nacrtali? Dakle, broj 4. A danas je sa nama moj mali gost, mali umetnik, Vukan. Zdravo i dobrodošao, Vukane. Zdravo. Koliko imaš godina, Vukane? 5. 5 godina! To je sjajno, mogu ti reći. Da te pitam odmah, koja ti je omiljena boja? Žuta. Žuta. Odlično. Izvoli, zavrti krug i izaberi koju glavu želiš. Tu. Odlično. Ta glava koja ćemo oči. Ove oči, koji ćemo nos. Biraj, biraj. Ovaj nos i koja usta. I ova usta. Jel to ono što hoćemo da nacrtamo? Pa da nacrtamo onda. Hoćemo? Da. Izvoli. Vukan je izabrao kako treba crtež da izgleda, tako da ćemo da ga nacrtamo. Može? Da. Krećemo. Crtamo glavu kao jednu kap. Zatim dodajemo kao neki grozd ovako. Odlično. Dodamo minđušice. I to bi nam recimo bila glava sa kosom. Idemo na oči. 2 kruga koja si izabrao. Zatim zenice. Obrve.
ovako 2 crte ovdje recimo. Hop, hop. Idemo sada na smešan nos. O, kao jedna kapljica opet. Imamo nozdrve, evo ih. I dodamo jednu cik-cak liniju kao usta. Zatim možemo evo da dodamo i ramena. Ovako. Bravo. I ovako da dodamo još 2 linije da ima kao džemper. I zanimljiv, smešni crtež koji nam je Vukan izabrao je gotov. Da vidimo, Vukane, pokaži svima kako si nacrtao. Moram ti priznati, Vukane, da ti je crtež fantastičan. Nego da te pitam, jesam te pitao, koja ti je omiljena boja? Žuta. Žuta! Odlično. Izvoli onda jedan mali poklon od mene. Nema na čemu. Rajko, bolje nacrtaj da crtaš. Bolje da naučim da crtam. I to bi bilo to, dragi moji mali umetnici, za ovo druženje. Kao domaći zadatak, probajte da nacrtate svoju omiljenu životinju i to koristeći samo krug, kvadrat i trougao. Mislim da će biti zanimljivo. I to je to. Ne zaboravite, crtaj, šaraj, svoj svet stvaraj.